Yang kedua natajang alena almarhumah Ibunda Jumaini. Yang pertama adalah doa. Tanya doi. Tapi Ananda, setiap anaknya Ibunda almarhumah Jumaini berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap doanya anaknya almarhumah, maka di setiap itu pula Allah kirimkan cahaya ke alam kuburnya orang tuanya di sana. Oh besti, dari lo doang tadi dia nak tak barang kami lo doang mati yang mati. Aja mu taharap bila kita bunda lo doang sampai mati. Iya tarik pendi. Tapi oh besti, aja mu taharap bila kita milo doang sampai mati. Besti segagal. Apalagi kau malu mana mau pitih. Namate ki. 1-2 bulan wak di mopi milo doang. Satu 2 bulan pun aja milo doang mopi. Kau suruh nak kamaranya. Apa? Padampungi kasih dosa na. Painai ko po. 3 bulan kemudian mau dijadi macan. 5 bulan kemudian mau dijadi bot. Kira-kira kau pura buat pindah dengan mobil atau deh? Nela dengan mobil? Ini motor tuh makan dedek nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipakulingi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yadhuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yusrikus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana fa min ni'matin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minas salihin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu-ibu sehat? Ibu? Sehat Bang Ki? Alhamdulillah. Oh Bang. Tinggal Bapak. Saya mana mau Ki? Alhamdulillah. Namu dega gadui pa ibu yang foto sehat. Alhamdulillah. Daripada mega duit na tumalasa, kira-kira kita pilih. Tiga duit tapi to sehat daripada mega duit na tumalasa. Kita pilih. Ya. Wah, dia apa gak pilihan nah. Ya makan jasa mega duit na to sehat. Iya. Alhamdulillah. Silu-silu malabikun niya tomato malabikun kay hadir. Narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kali-kali gak pasti dia. Ya. Cek. Satu. Oh, panggilin toto kan itu. Iya, biasa kemajuan. Cek. Ya. Narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kata Rasul,
Barang siapa yang melangkahkan kakinya di satu tempat, tujuan na melo ilo maringkalingan na seha agama, tujuan na melo ilo matasya, tujuan na melo matuntu padisangan na sanabita, sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah, insyaallah akan dimudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apa yang kita lakukan malam ini Pak Ibu? Ia tapi gawe wenyewi makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia ne tudat ta iwenyewi kami nan napurio kung Allah Ta'ala. Ang kedua tudat kami nan napurio kung Allah Ta'ala. Yang pertama tudat na sabasarak kininawa. Yang kedua tudat na sabanyamak kininawa. Iya ne tudat ta makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalan na tudan na umaku ya tu ya ko ang kamu lo maring kalingan na sa agama pada apalan na ya kumasampada sunnah isa sa purakaan alhamdulillah. Obesti. Oh, ya bisnis. Tapi Bunda, insyaallah malam ini takziah kita malam ini kita bisa saksikan di YouTube. Jadi tabi ya ku istirahat ki baca insyaallah besok kita upload. Ku istirahat ki matindro ki makatan ki HP. Ya kung kamu kotan HP ta. Jangan lupa buka yuk. Ketik Nukman Besti. Masya Allah. Itu nama channel saya Bunda. Dek. Nukman Besti. Itu nama channel saya. Mau lihat di Facebook namanya Nukman Besti. Mau lihat di Instagram Nukman Besti. Mau lihat di TikTok Nukman Besti. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga subscribe Besti. Insyaallah. Iya sih. Yang lupa Pak Di. Subscriber ki saya doakan yang subscriber yang mensubscribe insyaallah diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik. Jadi makanya Nabi tayana apalan na tudat taywan neme pada ya kumasampaja sunnah kisi saburakan. Kurang lagi masampaja sunnah kisi saburakan Bunda. Ayo. Kurang lagi masampaja sunnah. Arwah lagi rakangnya mi cawe si Bunda macawe si. Ye. De nanagan na 20. Toman puasa si tawe. Tanggal 1 Maret 1 Ramadan. Ye. Ay to kada he. Maparingarang nga Bunda tabi he yaro angkay kalana. Nigang kakalana ko. Kurang mana ni tawaja inrana. Pak. Kue tabi usus di bulan Rajab ini Bunda kue ini tasendiri. Usus di bulan Rajab. Magi di bulan Rajab ini insyaallah barang siapa yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya, jangan sekadar amin, mapuasa ki. Iya. Gitu. Di oko ini makan jatah selai inrata Bunda. Iya. Makunri tu mega internet apa turane de gaga. Iya. Ya pokoknya kalana turani urani kutum itu. Iya makun rim itu. Iya. Jadi iya apalan na tudat tayonnya mi pada aku masam pada sunnah kisah burakana ini yang pertama. Yang kedua apa kata Rasulullah? Sinin na yang Tuhan na talaloy Pak Ibu. Semua yang kita lewati tadi kesie, batu-batu daun-daun semua yang ada di sekeliling kita malam ini itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. De nasalai ki Pak Ibu sebelum kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya pale iya kumacilaka ki natama kirina rakapacalana pung Allah taala. Iya nasabit tayo neme mangolo ko pung Allah taala. Puang, maginang kay sinar dito kasi sinar ko ya. Ito ka? Oh ya. Maginang kay ratatay sinar puang tapatan ko rin nakapacalata. Iya sabin na puan sa ini saksinya ya Allah. Karena satu malam ya Allah dia hadir mendengarkan nasihat agama. Iya sabin na puan saya tidak akan tinggalkan ya Allah sebelum engkau kembalikan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Iya nasabit. Makanya banyak-banyak ki
Tapi bakal saksi di dunia supaya ada yang menyaksikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita hadir untuk mendengarkan nasihat agama, maka akan semakin banyak saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga yang sangat istimewa, Pak Ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasaba iya na tudat tak na puriyo pung Allah Ta'ala sakin na puriyo na no bi malaikat na pung Allah Ta'ala iwannya. Apa kata malaikat? Kat! Malaikat? Kat! Angkatu atakku ko. Alu pang Melo si kakada malimpung. Angkatu atakku ko alu pang malaikat. Sami'na wa ata'na ya perintah dilaksanakan. Noko sabiwi, engkau turun saksikan wahai malaikatku. Siap, perintah dilaksanakan po. Malaikat OTW. On the way mesti. Iya kang zero istilah-istilah aja bunda-bunda yang aku kwewe. OTW. On the way. Malaikat datang hadir menyaksikan kita pada malam ini, Pak Ibu. Ternyata tidak hanya menyaksikan, tapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat? Apa doa na malaikat? Ya Allah ya Rabb, sininna atatta iro angkayo kuyawana boleh buang. Nakutupar kuyawana tenda Opo din na kita tenda. Sini. Tapi ulangi. Makare malaikat ya Allah, sinin nairotata angkai oko bulana almarhumah. Jumain ya Allah, semua yang hadir datang duduk ya Allah, yang menyaksikan nasihat agama. Ada talapasan ni nasalay kaderana puang sebelum tak dampungi sinin na dosa-dosana alhamdulillah. Masya Allah. Naila doang amanan ni malakai bunda. Nailuangan ng manomanan ni malakai pa insyaallah. Njo opata salay itu kaderata njo pa. Sama senjo pa. Iya. Bahasa Inggris teh. Di patasalai on ratu dangat tapa insyaallah urang dampung ini sini na dosa-dosa tapung Allah taala amin ya rabbal. Inilah istimewanya ya kuang kaki tuda pak maringkalingan nasihat. Nang katuha tau masya Allah nang kalingan ni pengumumang yang ko masigi Yo dia ko ba ini nawi sayang. Kalau mata siya di inroje Betulan jumenin ay podo naman iko na makrebe ni na mahagi ay podo naman itu sa kumata siya elem itu na papalikol itu suruga neraka elem itu ano ko najin na nakijesa ding itu tasya ano ko makrebe ni na tolo najin na sakay asal lang mo ka ko sa makari isipo ko makari asal lang ka kullu nafsin say katol matiana tumapudang sa elem itu na kau kumata siya ipakulik-kulingan ko tulagi so dingin na malilu kaya dito gasan so dingin ka. Ya? O dito lang. Ipakulik-kulingan kito lagi so dingin na malilu kaya apalagi ako de. Nayara ka may ipakulik-kuling mapamesti. Ipakulik-kuling mapa. Nabi Nuh, kenal Nabi Nuh? Ano? Kenal Nabi Nuh? Susugi kenal. Ang kato ko chim pamatasiya ka makaraka kenal Firaun nasang kanalo sa makaraka melo ka masigar rewa iya. Ang keluarga na Firaun tahu namanya. Nabi Nuh alaihi salam asraratu na tahu dakwah. Asraratu na tahu. Aga judulna la ilaha Lalo tan menceramah. Biasa ya tapak walupai ya cerama aku kurang kena anak lalu. Iya aja lalu nak. Iya patinder banyak. Alang di jalan koter. Oh.
Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihi salam asraratuna tuma dakwah. La ilaha illallah. Kaumku, jangan engkau sembah selain Allah. Majan nasi. La ilaha illallah. Kaumku aja musumpai saliwan pung Allah Ta'ala. Asraratuna taun. Iya lemiro. Nasi agam itu macio. Kurang lebih miasera puluh atau macio pas selama 900 tahun. Jadi memang Pak tawe bunda, tawe Pak, iya tuh maringkalinganya ceram agama Pak mawata. Susah itu Pak mendengarkan nasihat agama. Ya kotanya hidayah nalengi pung Allah Ta'ala. Aja dah. Ya kotanya pemas nalengi pung Allah Ta'ala bunda iwan nyewe. Nakala birang je monroy kutubulat manonton sinetron. Iya. Si are-are si Rasul salat ay saliyonge. Yalengi adisinga ngoko pung Allah Ta'ala. Tapi ang kato tau de yalengi kesempatan ngoko pung Allah Ta'ala. Ang kasi kira-kira meloy kasi mata siya. Tapi ang kasi apuna natarana. Akhirnya dia najaji loh. Ada juga yang diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Malah say. Ang kato sila surah salat taseha. Itu gangguy. Tapi de yaling ini maparapadan na nikmat naliki pung Allah Ta'ala wani agero hidayah dari Allah. Jadi tabi pai. Iya mini tu ampai maringang ya je tatap ajuk kalau konrang ini nasabab pamase hidayah nalingi pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Inilah yang selalu kita syukuri bunda. Inilah yang selalu kita syukuri Pak. Rabbana la tunsi'u qulubana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati ini ya Allah. Jangan engkau tutup hati ini ya Allah. Ba'da ishadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah. Mudah-mudahan insyaallah hidayah na pung Allah Ta'ala naleki yone paiwe mandanungang sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Silusur malabi kuna niya tumato malabi kong kay hadir. Selanjutnya Pak Ibu, alina almarhuma Jumaini. Almarhuma Jumaini tabehe. Lumi rekreasi. Apa kata Allah? Hambaku yang saya pindahkan dari alam dunia ke alam barzah. Kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi, maka dari pung Allah Ta'ala pada miyokuloi rekreasi. Ada buku yang saya pernah baca. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia. Dipindahkan dari alam dunia ke alam barzah. Tadi, alina almarhumah Jumaini pada miyakuloi rekreasi. Obesti. Biasa gigalo amani. Loki amani berarti loki rekreasi. Agak tujuan talo rekreasi bunda. Andre nato. Loki rekreasi bunda tali. Cucu matu roman rebaleta timun ripi. Loki rekreasi untuk represi bunda. Untuk menghilangkan capeknya dapur, menghilangkan capeknya kantor. Lo rekreasi aku mani, letuk ya aku mani. Tapalanya jasa dingi ko padi na cakuk ko mita anu omba sila lalu. Namuli su pasiki boleh na pagilipu. Loki malino kanja na ka cakebu mita ki pompinus tapoy lupa mana jasa dingin rangi. Lisu pasi tolipu. Masyaallah. Aja to bati ko ang kaindra bunda di. Napajek balao. Kiro-kiro. Tu pasti nggak siro kapa? Tuku saman na niga pole bolay mangobi. Mak baju mandalay. Dua laloy, duay si bawa mak baju mandala. Maka ibu ay tak jadi tayo bil melo dampak kak iya koloki boleh aja tuh baju mandala iya ibu nasang ay bahaya si Ustaz senasen ang kasinran na yang kasi mandaler jadi tabi dia na respon pertama gitu maka ay iya nura pikiriki ay ang kasi masalah na yan ang liso sinasa pada riolo naseng iya palabu-labu riolo. Masya Allah. Tama manina kada ada Pak Ustaz. Wah, manyaman-nyaman di nyawan.
Makaran ibu, kenapa ya? Responnya masih belum bagus. Akada mani, ya, mau kepanggil tasi. Wah, apa nih makannya? Wah, alhamdulillah. Tanya tuh jadi paling pasti. Iya, tapi di kalau pakai boleh aja lalu tuh baju seragam. Iya, jantung yang kasih biniku ya. Masya Allah. Sila-sila malabik ko na niya tumato, malabik kong kay hadir. Jadi alena almarhumah, Jumaini, siapa tuh anak-anak? Talu? Boy. Oh. Inay sangat ta? Inay sangat? Inay? Sarlina? Ya, gua kusen nih sebenarnya aku anu nih. Ulang-ulang. Oh iya, Mandala. Alena almarhumah Jumaini di alam barsyah malam ini Pak Ibu tersenyum bahagia, Masya Allah. Bahkan beliau bertanya kepada malaikat, kan? Ini cahaya dari mana malaikat? Cahaya polekan roh yang apa jenak kotaran aja kiburuku. Apa kata malaikat? Sarli. Oh iya, berarti fokus. Anak Taimina. Itu nih. Anak tahu kau lupa apa sih pulungan itu tahu. Bujuma ini, terima kasih banyak nak. Sarlina. Ya, Pak, detong aku sing itu. Alena almarhumah malam ini, beneng yang kalingay Pak Ibu, no bimahanan ni, no binibali bolana. Tahu gitu. Oh, that's why na, lo ni main na, bali bola. Lo mana ni main? Pade, oh no bikin pan. No bikin pade. Masya Allah. No di mana nih besti? No bikin. Maaf aja na melo kimi tahu. Mitaw ki kamate? Mitaw ki mate bunda? Ya po yang mitaw kay. Artinya alhamdulillah kode itu mitaw mate bunda. Itu artinya kita sudah siapkan diri kita untuk menuju kematian. Iya. Alena almarhumah Jumaini malam ini, Masya Allah, no gimana nih keluarga, no gimana bulana, no gimana nih tahu lupa. Lo ni may maka kanja onrong yang Masya Allah, saya sudah nikmati. Wih, kanja pa kajepale onrong. Artinya apa? Tersirat beliau mengatakan, Cimidek yang kalinga makarai, sebelum engkau turun di tempat ini, pas saja memang bingung. Itulah sehingga kata Rasulullah menyampaikan kafabil mauti wa'idah pancaji ro amat yangi nasihat lepur sisim guru lupu ya lena ibu Jumaini almarhumah. Maka kemarin beliau masih bicara. 1 minggu yang lalu bicara mopi, 1 minggu yang lalu mandre mopi, minum mopi. Tapi hari ini beliau sudah tidak ada dan dia sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Apa yang dialami oleh beliau almarhumah tabihi belok mana mu ya ciur. Kita semua ini Pak belok mana mu ya ciur. Cuma dik minerus semakadani gayolo. Idi gayolo atau iya gay mundri. Nah iya je katan ni mai ini. Agi mi lekupau. Iya di tapi tar ni pala ibale ibunda. Iya pay mundri di yolo. Oh pada mau investi. Masya Allah. Sila-sila malabikon na niya tumato malabikon kay hadir. Ang kadua na tajang alena almarhumah. Iya. Dek kuita to mijak ko ngaji. Iya karakatete siya kan. Tapi magira. Alang ni jalan kote. Oh, iya mapalay. Iya lagi na. Iya. Akada mo ka jaronang de mo nagaga perasaan na tuan rumah. Iya si malululu ko kasi pusa make. Ade sisa gaga perasaan na makada mapaller ustas.
Ini tuh lagi tuh bilang nama pala siapa lagi ya top tuh anak gora-gora topa. Ya, daun. Daun nama ita. Tapi dia kagak kapagi pasal kalau lupa dek. Oh dia aja. Taruh niku cerita sih gitu aja aku caca bala. Makara ya tahu lupangnya bate na kasi maminya ustaz. Tapi dia sih kagak kipas okoro. Kapag tahu sugi okoro na mo kipas bicuran itu kagak. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ang kedua natajang alena almarhumah Ibunda Jumaini, yang pertama adalah doa. Tanya doi. Tapi Ananda, setiap anaknya Ibunda almarhumah Jumaini berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap doanya anaknya almarhumah, maka di setiap itu pula Allah kirimkan cahaya ke alam kuburnya orang tuanya di sana. Wijanna almarhumah, dan kita semua ini tabi ya kulimba ni luripa masena tomatota angka dua kasih tunata aja ngalena tomateta. Yang pertama adalah doa. Makanya tabi bunda tadi di anak itu tadi di anak tadi. Kurus semangat menakut. Dia nak baik tanah kajian di jalan kota. Tadi di anak tatu bunda. Tadi di anak apa? Iya mitu anak ta milo doang ngi mate pitu wijay na papa aja milo doang itu motor na mate pi. Katanya ini gare tayo. Tayo doang mo pitu motor apa? Nelo doang mo pi. Iya tu ya sengewija bunda, ya sengewija pak. Iya panapa aja milo doang ngi iya pemate, makanya tadi di anak ta pas sekolah kami anak ta. Oh, ngeprotes ini. Katajan nih. Iya, jadi tadi di anak bunda tepas sekolah. Magi setiap anak itu berdoa, ternyata di dunia Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kita berdoa, maka di setiap itu pula Allah kirimkan cahaya ke alam kuburnya orang tua kita. Alhamdulillah. Jadi tahu Pak. Tayo doangan. Obesti tayo doangan. Tadi dia nak tak barang kami lo doangan mati yang mati. Aja mu taharap bila kita bunda ni lo doangan sampai mati. Iya tabi pendi. Tabi obesti. Aja mu taharap bila kita milo doangan sampai mati. Besi segagal. Apalagi kau malolo manang mo pite. Namate ki. 1-2 bulan wak di mopi milo doang. Satu dua bulan pun aja milo doang mopi. Kau suruh nak kamaraya. Apa? Padampungi kasih dosa na. Painay ko po. 3 bulan kemudian mau dijadi macan. 5 bulan kemudian mau dijadi bos. Kira-kira kau pura buat tinggal dengan mopi kata deh. Nelo dengan mopi. Ini motor tu makan dedek nah. Dek. Bene baru naman napakat tak besti. Bahkan makutana bene baru si gande-gandeng ya rueng lalo ko si lepena kiburuta. Makutana bene baru sayang. Indro je pale kiburu na bene pertama teh tania na liman na pake majillo boji tania na aje na mani makrang kere. Nah, yang akan tapi ya pokoknya mana ki urane na lupang ya urane setia mana. Pokok miroi. Kere. Kampok guru. Oka. Nah, kapije ko mate ni padi. Masya Allah. Ibu. Angke curitan nano Pak Haji Bakri itu kasih Haji Bakri aku lupa.
Iro Haji Bakri Pak, oko sungguh minasa. Napa si minggu mate na lakbay na buting. Bah, iye. Napa si minggu? Si pulong yung majelis talim eh. Nalaw ya Haji Bakri. Salamu. Makanya Haji Bakri weh. Ni ako dito? Iya dia. Majelis talim na masjid Nurul Imam ngalupang. Contoh. Iya di. Makanya Haji Bakri maka ko dito lamu na nyawata di. Napla kasi si minggu mate na di makunrelo nakiboting. Makanya Haji Bakri maka natana tadimu. Iwaja ya ko Haji Bakri. Makanya majelis talim Haji upari ngarangi mi makanya de pa kasi na marek ko to kasi Haji makunray lo nakiboting de pa na marek ko kasi maya na makanya si Haji Bakri mi man na marek ko na sa bapak busi ang imako ko. Babali-bali. Makanya majelis talim Haji maparingarama. Law maparingarama kada Haji aringaraki. Nape kasi si minggu tu kasi mati na Haji makunray lo nakiboting makanya Haji Bakri melok mak mo paringarangi. Indo aja nanaya mo paringarangi. Maka tosi ang karohe balibulay lo mo paringarangi. Iya ro balibulay maka tosi balibulay Haji Mamu. Dito guys ang Haji Mamu okay. Ang karo Haji Mamu iya ro lo mo paringarangi maka tosi Haji Mamu Haji. Iya ro Haji Mamu de panamate bay ni nabutin iya ro lo mo paringarangi. Ya apa nasa ngiya mata ni Haji makunray kare. De panamate bay ni na re. Caritan Haji Bakri bunda. Iya Haji Bakri. Sila suruh malah dia kuna niat tomato malah ditong kahadin makanya tadi dia nata bunda tabimbingi tapas sekolah agama na sabayam itu anata wat milodang sampai mati. Iya tuh koi di sila surang ini biasa mau tiang lupai. Iya, kau masih sila surang ki bunda wai. Iya lagi Pak Ibu. Iya lagi kau sila surang kuna biasa kasih wan lupai. Biasa matel po pasi kasi benena o hindi hello alay ko pura mo kamilo muna pa si kamilo oy po ang oy da po kasi lo sana kasi dik tapi iya ko tongo to din ng kanyang lupay yang istimewa setiap kita beribadah adalah orang tua mesti lo doang ang mesti kiri ang ipatya tidak pernah kita lupa makanya tadi dia nak Ustaz ya mo tu emang apa iya ro kasi anak ko sa kusuri lo mangajo lo mi magolo ko tula pangangal sa biasa tuh jitu ang kakasih anak mengkor. Tapi hang kana Pak Guru ang ito pandita bunda. Papatarangati. Dek, ayo iya natabawa oleh lise. Iya kupura nakikupudang iya paja na. Mengapa? Tapi bunda dia tahu. Kupura memang nih. Ya, walupay gamay. Tapi bunda, iya ko melo ilo masikulan nata. Ya rega melu tata dua nata aja terlupai witakatan ni ulunna anak tak anak tak apa sinang ulunna bapak na ulunna anak tak Besti, ulunna. Takatan ni ulunna nata bunda. Ada dua surah yang kita bacakan. Yang pertama surah Al-Kautsar. Apa lama surah Al-Kautsar? Inna a'taina. Yang kedua surah Al-Qadar. Inna anzalnahu tapala manangnya dua surah bunda. Iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri dan seterusnya. Kemudian surah yang kedua inna a'tayna kal kautsar. Ya tuh natapake bunda. Tapi ternyata iya na dua surah. Kata Imam At-Tamimi, barang siapa yang selalu membacakan kepada anaknya, nakatan ni ulunna anakna, ulunna anakna. Lalu kemudian nabaca iya dua surah. Apapun yang dicita-citakan anak itu, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lama namo kapa di? Iya.
Dito setengah mati makapala iya. Iya, al-qadar al-kausar. Iya. Oke nih? Iya. Ustaz, maka tuh si kolak kaya bata Ustaz? Apa tuh si bacangnya Ustaz? Tayo bunda. Di. Apa tuh? Iya ko bapak nabat ta bunda. Ajat takatan ni ulun. Makanya tayo bunda iya tuh nanapake ibu-ibu iya kuman nasu tabi. Iya kuman nasu ki bunda. Apa yang biasa kita amalkan? Surah Al-Kausar. Ya kuman nasu ki bunda agar hati suami itu lembut, hati anak-anak kita itu dilembutkan oleh Allah. Manfaatkan ya kumelu ki manasu. Ya kumelu ki manasu bunda ya kumelu tagaru warrae ajat tagaru lo abiu. Ajat tagaru makuyi. Tapi tagaru makuyi. Ya. Di wani? Iya kuma bisa baraki. Dito, ampai ku palari lo warrae. Tanaki. Iya. Ini ditaparing ngerangi sih. Kupaleko di pikiran na ini. Untuk melembutkan hati suami bunda, hati anak-anak kita, tabi yakum bisa warraki ajat tagari lo biu tagari lo ata pada kumatawa apa itu tabaca ni inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar taburungi. Taburungin apa tatupawain na insyaallah siapapun yang makan nasi itu insyaallah akan dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silusur malabikun niya tomato malabikun kay hadir. Jadi ini yang pertama doa. Iya, tanya doi. Yang kedua ia natajang alena almarhumah Jumaini adalah tabi yan na tu ampai ya pas Jumai Pak ya biasa kita bawa pelok tabi untuk almarhum aja taseki kang itu matot bunda aja taseki kang kasih matot Pak ditunangkan aseki kang iri waktu tabi. Makanya setiap kata Allah wa amfiku mimma rasakan aku, setiap saya berikan engkau kelebihan rezeki kata Allah, infakkan, sedekahkan kata Allah. Min qabl ayati ahadakumul maut, sebelum engkau mati kata Allah. Asidak kami meni, yaitu sedekah yang diniatkan dan yang bersedekah insyaallah sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi bunda asidak kaki sebelum kita meninggal dunia. Apa kata Allah? Mereka yang meninggal dunia akan menyesal nanti di alam kubur kata Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oke. Irwatu anak bunda biasa matu kamaguru malago pada heno sasyari. Iya. Cuma biasa kotak kalam mendre sadakku biasa rode nulen no. Biasa ya lapia de panano. Tak kacilai. Tak kacilai. Maka repung Allah Ta'ala, orang yang meninggal dunia ketika sudah berada di alam kubur pasti akan menyesal dan bermohon kepada aku kata Allah. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka dia malaikat, "Hei, melok ko maga." Pasadak melok ka masidak ka we. Kapag je pale apalan na duis sisa buwe. Agro? Oh, ba. Oh, ya tama na kina. Iya. Beli matin lo. Minta mo pa kupaja na minta mo pa. Setengah 10 paja nih, Dek. Jadi tahi terjolo jatuh setengah 10 tuh paja, Dek, perjanjian. Dek. Oke, pale tamo ki kalau tuh 10 sidi. Tamo ki ga? Tuda nak kimil karewa iya.
Ya kau tahan itu sudah nih. Masya Allah. Akare mereka ini lo kumahaga. Meli suka cinam kamu. Pali suka kapag kanya pali apalan nabi pati murah Semua sangat tuh di pati murah. Si Sabu. Ternyata pahala yang pertama yang akan diperlihatkan Allah nanti di alam kubur adalah pahalanya Nanya to na jadi umat salangnya kumelo kilo masigi tuli pile rubi kami nak bicu padi. Opa. Ya kumelo kilo masigi patuli pile rubi kami nak bicu di padi. Abesti. Jojo ni? Ironto si bicu pile si kami nak makaluju etapana. Mases iya mamunya Mases ni kasih pui mamelo inarampu. Oloy nadiki-diki man ni. So pegamay besti. Tapi pa ibu kira-kira ko ang kadita 100 sabu, ang katodita 50 sabu, ang katodita 20 sabu. Tak kacilla idu 2 sabu yo ko kanto tapak lalo celengang ko ilo tak kira-kira kay tapat. Jaga. Dua jaya. Enak pupai. Ya kami ka dito yung ngaji. Dua cabu Ustaz. Nasa bayan ko si Ratu Sabu, apat tapak kita lisu. Amaku. Iya ko 50 sa makare ibu-ibu Ustaz mainga ako. Harga naminnya 2 kilo. 47.000 besti. Iya. Ya sakamakutana ko ibu siya hargana itu. Karena mara siya email kimale baca mah. Kar. Iya ko 20 sa makare papelo Ustaz. Natuju tu pelo surya sibukku. Makare papelo Ustaz. 20 telu sa hargana pilo. Tambay man telu sa bula seke. Yan ada sebut. Tama ka. Dua cok bu. Tapi alhamdulillah ya aku angka 2 cok. Daripada dek gaga. Angka toha tahu masya Allah. Yolo nani celengang dek munah na pakai do alasan matindro. Yang kata tu tahu pak aku masih tapi dek gaga aku lupa ka bapak. Iya. Aku mial palapa Yo andro aku imam kol pala. Biasa ya sementara imam bura kayo assalamualaikum. Kugore. Pakai dia tu celengang Idito na deto masumba namu tapake do na celengang deto tapake do mui masumba mukja sana itu. Laseke. Pakai doi. Masya Allah. Jadi kuang kamu celengang ko lo tapa tap mapatama kiare gade ya ko tapake do mui insyaallah masih dekan ya sana itu. Iya. Seluruh malam itu nanya tomato malam itu kayak hadir deh. Ternyata tapi terakhir nih. Apa aja tuh? Nah itu apa aja tuh aja maka itu terakhir nih. Tapi ternyata ia tuh pale sedekah pak mampu menunda kematian. Tuh. Obesti. Ternyata sedekah itu mampu menunda kematian. Maaf penangkal sas. Paisaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Gajet pale sas. Iro ajalan purna patantu pung Allah Ta'ala. De nawat dina pemaju de to nawat dina pamundur. Apa sinang kamakara sedekah mampu menunda kematian. Natundai pung Allah Ta'ala nasaba ila ulena pung Allah Ta'ala. Di ayat yang lain, wa makana li nafsin antamuta illa bi iznillah. Ternyata orang yang mati atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunda gaw pung Allah Taala na sabay lo ulena pung Allah Taala. Why no? Kasi masang why no? Bahasa Inggris teh. Di gaga musangi. Apa dalilnya Ustaz? Makadaki bahwa sedekah itu mampu menunda kematian tanggalin apa Ibu? Iya. Habis sih, apa kanjak yang kelingan? Satu ketika Nabi Ibrahim, kenal Nabi Ibrahim? Tahu sota.
Angka tu kenro kerpura mata sia makaraka. Kenal Abu Bakar Rasidin asal kenal usah makaraka. Oh, tani Abu Bakar Rasidin itu Pak Abu mia tu. Itu asal Pak Abu. Agar kenal di mana? Nasang kenal di mall maka aja cerita mall angka ya pengalaman ko mall bunda. Lo ka mall de ku jadi mabalanca da sabab mita ka tomatua. Napake ba ini na serana na tuwa na. Dai di naga ai 70 ni 3 tahun nguruna. Siang nguru ta? 80 ngaji? Ai de ko mata. Ai ako kuita kinapa ki 45 tahun aja. Iya. Iya. Arwani puluhan tahun urut lagi. Anam 5 iya sampai makaraka de ko mata. Matola de ni ngaji matoa ni we napake mo pi maine na we masrana na toa na 70 ni 3 taon. Lo katana ni Pak, maga na ko masrata si ibu na sangi ga masra makarakaidi. Tapake matero ni ibu eme. Na semua tanya masra ye. Iya minampai ku pake baine ko na sabab panan wala puasa makai ga balancana. Urane seke. Obesti. Itu ka urane seke o kalupang. Angka? Tabe bunda ya kuang ko rane setio ko lupa milo tulung aja taparakai. Aja ya ga palo sas. Baik ko to jambatan na karyang oi. Atau jambatan na sapi. Iya ko na dapi tangana sukan nindo. Dega guna guna turan seke pa dega ka. Bahkan iya turan seke masuli kang iti layan na lena. Jaga. Esas, pakanjak-kanjaki. Tapi hitang kelingnya, Pak. Banyak angka perceraian di pengadilan agama, Pak. Joko kamu kilo pengadilan agama, Pak. Angka perceraian terjadi di pengadilan agama gara-gara apa? Doi lari nama tu lori seke ye. Tapi tangkali ceritanya. Joko kaku pengadilan agama. Bu, maga ki. Melo ka basara. Oh, buran lagi ka mendaftar. Tapakan jaki aku melo ki masara pura ni tapi kiri ki. Siaga ni gawi jata jajian nasa talu ni ba. Talu ni jitu anak tajajian napa kisah sakale. Iya. Akar ka maga cau na. Maga ki na to cau magi. Na tapi sa din na sa. Iya na iya, Pak. Joka kilo pengadilan agama, Pak. Banyak perceraian terjadi di pengadilan agama, Pak. Gara-gara seks. Kalau seorang istri tidak terima dan mengadu ke pengadilan agama, lalu kemudian dia membayar uang pengganti sebanyak, jangan pura-pura tidak tahu, Pak. Siapa, Pak? 10 sabu. Iwat uang pengganti dibayar ke pengadilan. Nah, oleh pengadilan 10 sabu maka jatuh talak. Apa talak 2? Jatuh talak 1 wong ngaji. Iya. Jatuh talak 1 wong ngaji. Siapa nama aja? 10 sabu pahargana tilai siapa, Pak? Ya? Iya 65 Pak, masuli kang itilayan harga ta, Pak. Di mata istri ia kosek. Jadi tabi aja taparakai. Ternyata pale itu rane seke, Pak. Tanya makan ko maninang kamundai. Ternyata itu rane seke sejak zaman Rasulullah ang kami manapale. Iya. Abu Sofyan bainena Hindun sanganna. Loy mangolo ko nabita. Magai madak kaki. Ini tuh lagi tuh dan madak kaki apalagi agora-gora nak. Angka ke jalan kote. Angka jalan kote. Dega panada. Talu begitu kumatasi itu depa. Ia kotanya panada jalan kote. Ia kotanya jalan kote cantik manis. Iya nak talu.
No se toque pada sama kalang kesta se kanti manis se. Apa to sih? Wah si kapro. Memang tawana memang ustaz si kapro. Tawata ini pada. Masya Allah. Iya ko ang kapanada bunda besti taparis itu panaday. Tabi taparis. Iya ko makat don itu panaday makutu kadon ada biti ko makukuhi. Ah cuma kare tambay. Pares itu panaday itu. Masya Allah. Setengah ni 10. Ipalat tu jolo. Abu Sufyan, bainin Abu Sufyan mangoleh ko nabita. Assalamualaikum. Maka dia Nabi Waalaikumsalam. Hindung sangan na di kaya sang hindung ako. Hindung. Akareba tu hindung, akareba madete nga Rasul. Milo ka makutan ya Rasulullah. Maka dia Nabi tanya kami mo kutanang hindung. Ya Rasul, wadi gaya la di nalakay na mude ne pudang, ang kaling udah. Maka dari bainin Abu Sufyan hindung ya Rasulullah. Wadi gaya la di nalakay na mude ne pudang. Akan nasa Nabi ta. Wadi. Iya ko set kay besti. Jadi kota nih kamar mandi ya bapak nah lo nak kicoro-coro dompet nah. Iya ko ang kasih di juta bunda besti alamui 100 sebu. Tangkalingan itu pak. Iya ko masalah doi. Nanti itu namanya lo kinapatuo pak ko masalah doi. Oke, yamanan na kay palaku na Alam mo pala 200 sebu langoa. Alam mo 200 sebu besti. Kopura ni talo mataru kilo ko pa sa. Oh iya, taru kilo no kampung Jawa. Alian ibale bunda. Bale Katamba, bale Baronang, bale Cepa. Bakar rica-rica hidangkan di meja makan. Tunu-tunu ameman nih. Ya ko angkan liso la seke mapoloy-loy. Sayang. Lopea. Iya maliwasa nga. Pudan ni besti makra. Sayang, ondang mo pa tu sadian itu ko, tu sadian ni. Loy nabuka la seke. Oh, bepa pasangan na teh. Cantik manis dito. Cantik manis lopo. Cantik manis lopo. Apa ya cantik manis lopo. Sekarang ke sana. Ya kalau ni nabuka. Wah sayang, kan dapat aja pale pakan remu Udah nih besti makan jak mema tuh kudu ikut sih. Udah suruh kasih. Masya Allah. Tulis sih, di. Ternyata ya. Coba itu ngaji. Asapi kangi. Basito. Ya sedang kalau kutu. Dia gunanya aturan seke pak. Bahkan aturan seke. Salah satu penyebabnya laki-laki disiksa dalam kubur. Apa kata Rasulullah? Iya naurani nasabak masih kekolong kori indo anak. Oh pak. Ayo pak. Anak ibu. Kue waki oni. Ternyata salah satu penyebabnya seorang laki-laki disiksa dalam kuburnya. Aku tanya sahabat ya Rasulullah. Magi kasih iya lah pengurani disiksa. Aku cari roh kubur. Ya Rasulullah. Maka dia Nabi tak iya naurani nasabah sik elokuri indo anak. Iya pak. Saya malam oh, madam kaki. Sudah ngirono dapat. Mari cani saya disuruh bangi. Desi segaga perasaan tuan rumah. Masya Allah. Iya. Sabar aku besti. Iya.
Asik. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh seorang pemuda tulis susi masalah sedekah panah pergi pajak. Nah, kenapa aja milih pemulai akar si jolo? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam Pak didatangi oleh seorang pemuda. Assalamualaikum. Akhirnya Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Kamu kena? Tamir la pukalolo tudang yang kau kadire makutana Nabi Ibrahim akari batuna akari kalolo ya Nabiullah Ibrahim angka kasiap kataku insyaallah baja tete asira melo kakasi tudak buting upumina saki hadir ki baja ko caraku maka Nabi Ibrahim oh iya nak bismillah li sunya kalolo 10 menit kemudian angka si tamak ketuk pintu. Maka dia Nabi Ibrahim wah kita sadit tobat taruh lo nabuka pintu na ternyata yang hadir di depan pintunya adalah malaikat maut. Salah satu nabi bunda Agurosi salah satu nabi yang bersahabat dengan malaikat maut alaina Nabi Ibrahim alaihissalam bersahabat dan boleh dikata semua nabi bersahabat dengan malaikat maut. Wah dia bicara sih malaikat maut. Maka dari malaikat maut ibu sama sahabat ya Ibrahim. Iya gitu ko Ibrahim masa nate ko teman sahabat iba atau ibora. Iba maka Nabi Ibrahim maga siko. Iya rona kalolo ini kah? Mele kasih boti baja. No bika baja tete asera. Ala nasa malakal mau iya na lepak kau kobolamu Nabi Ibrahim. Nasaba de na nadapi umuru nero kalolo latu tete asera baja. Matu kawan nimi musti ucabu nyawana tete arwah. Itai. Tayo, makoro jalan cerita na malakal mau. Ita Ibrahim. Ita bang. Maka Ibrahim aja mutak kabur na sade mutak kabur. Melo karewa rewa malakal mau. Mapikirin Nabi Ibrahim. Lo kakasih kudang iro kalau le maka dabuti ko masih gambo. Supaya mau pirasai mau timpar we. Tapi maka dia Nabi Ibrahim sama saja saya mendahului keinginan Allah. Natajang itete arwawan ni we dia kagak beritana. Natajang itete 10 degang berita. Natajang isuruh degang berita. Tete arwaile. Akare Nabi Ibrahim para jasa dikoho malakal mau siro. Assalamualaikum. Cocok nih. Loy nabuka Nabi Ibrahim. Iya iko partner. Moles siki berita hoax wani. Maka ako tete arwawan ni melo ko tawo nyawana de pajura na mati. Apa kata malaikat maut? Iya na iba lepas si kau kobolamu. Iya. Ibrahim. Iya na Ibrahim lepas si kau kobolata nasa magi. Iya ruan niya tete arwari wa tunda lelo kacabu nyawane ro kaloloy. Natahan limatku pung Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Malaikat maut. Saya tunda kematiannya hambaku itu 70 tahun yang akan datang kata Allah. Masya Allah. Makutane Nabi Ibrahim. Hehehe. Agami mandabigo. Ternyata riwayat narewa pule kobulana Nabi Ibrahim lepangi aku Masjid Nurul Iman alupa masjid ka jalan ceritana ya jalan ceritana. Artinya lepangi masjid ka paibu. Iya. Wadi jaji paibu, ibu. Obesti. Wadi jaji mana ni men ana ngoliman kalau. Wadi jaji pura mana ni men riasat tau koliman malakal wadi jaji. Wadi jaji pa. Apa? Apa? Wadi jaji pura ni men riasat tau koliman malakal mau tapi masih dak kaki. Apa tama kini 2 sabu makrep Allah Ta'ala malaikat saya tunda kematiannya itu tak kontek ko lupang. Siapa taruh pang 2 jam. Ina 2 sabu to mi gitu Aduh sabu to mijit. Uli meloto mita. Duit bonyok lalu pasti. Jadi artinya apa? Sedekah itu insyaallah. Wadi jaji pa ibu mai tani mendra soto ko 5 malakal mau tapi masih dak kaki oko panti asuhangi. Masih dak kaki oko rumah-rumah tapise. Apa masih dak kaki oko masih ditunda kematian kita oleh Allah. Why no? Siapa yang tahu, Besti? Oleh karenanya tahu Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja aku makutana maka ditambahi pigato dia. Yang jelas melo na paja.
Terakhir nih. Jauh na. Itu nagaga kipas. Desi segaga perasaanmu tuh. Tabi itu lisu sih. Maringar ralur yamat yang ipa ibu. Iya. Aku mututu jokata pa maka dasi pukate inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya pa aku mututu jokata yang kan itu puasa aku nurul imam. Oleh karenanya tapi pa setiap hari remembering of death harus selalu mengingat kemati. Oh setu. Bahasa Inggris teh. Selesai malam itu niat teman-teman malam itu hadir. Jangan pernah lupa untuk selalu mengingat kematian. Kenapa? Aku mututu jokata Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi